Nakia. Ndio kongi chire ko kongi andra bune. Ta ko mbadara make. Na kinyu ko to na mangana ara nyo kwandra ka. Ya. Wes. Ha ko nyanja. Ke wes ya. Ta ko na mosor. Thinking kira jinda rubu to kwambuir. Moisio sari ke te bono. Ngoki kira ko to jinda. Ko to bono ko tambe na ko to radio yogiri to ga ko wesani ro kontene ni chire ko. Na kinyu to na ko to rasu montor. Montoki, monto kiwada ya na ngumburi monto. To resa ne kana baba ke sa. Moisio tukatongira to nkwanira bobe. Ta ko na ko soro ma. Ko montogo. No ma ja jamani ko. Obo chinga ya jamani mo ya jama ya no. Osoro ja to sikane. Tiko bo chinga ya bo. Ya to sikane no soro. Ko tene ni chira ka ko ngoma ni ko ya jama ya. Mi no na ja ko ri ga ko jo. Ningo ja ko tara bi to bia no nya weto nya weta. Ko sare kiro mo ya. Wa ko nya na ke sa. Wa sare kiro mo. Wa ko nya na ke sa ko. Obo chinga to mboli bi ko bu nebio. Osoro. Ano mwana mo ka to. Osoro jinda roji ji ko ngaina. Kike pano ga kinga ya bantu bakuru na bai we bi ko ri muzi ko nte bi para. Mi no na ja ko ne no ma de na ja no bia. Ya ma to ndamete. Unori ko ndamete. Ngoki ningo ko ba de mukan. Ka kompete via. Ka kompete via mo shongo kwa kande. Osoro dinu se sa. Kwa kando mo shongo. Tori ko so ko ko ran. Ningo ja te wese ya. Mukan ko mo to tambe o chunyu ko sini nya sore. O cheke ka ko ngoma ninjera. Ya ko ta dinu ko tika. Yango na ma bi ko kwa no na. Ko kwaka ya na ndi ko sinya chamo yo ko teba. Ya chamo no muntu mo nene ta na ndi no muntu. Ya chamo karna mo manye ya ko ibu. Ndi bono soro ndi kwa ja kwa. Ndi mo nganya ko ja. Oh no. Gento kyo ko ndai ka. Tonga bon ke nyore ke borongo ke manya. Ndi wa ja ka. Borongo ke manya. Osoro ko tika no mo skol. Ya. To ke ndo skuru chiba sinye kuru astia pas nyire koru. Amangana skul ngaya. To tambe te ke ngamano no ba yo ko chakoro ki ke nyoro. Ngo ntere ni kombori ngango osoro ni. Osoro diango kan. Ya konda ya. Ngama mo osoro. Ko rando ko kwaka ya. Osoro. Ko rando ko kwaka. Osoro. Ya konda. Ya konda. Ndo wakai. Ya komba de sa. Ya komba de sa dia. Yango ta biga. Ya komba de sa dia. Njengo ko ra. Komba de sa dia. Go ko ra na. Ya komba de sa dia. Osoro kratika kimoko muna ka. Kimoko muna. Ya komba de sa. Kimoko muna ka. Osoro ko. Mo sio ko komba de sa. Osoro ko. Osoro ko ngidara. Yentoki. Ya ko ngidara. Ikebeninki. Oja ko mbada ko ka jindwe para ka. Inki mwaka sana. Osoro ka ko mnyo mo sikeke. Akia waisi ko mokuru no kora waisi ke tauni no kore. Ingyo ko swana ni osoro ko. Oyo bata. Mo sio yo na de ga. Oro chi sana de ko ta kontri ninga mo se ka kombori nga onye ko iguru no no iguru masini ndo. Mo se ko yo ka kuru Ya ja urba ja. Ya jamu ko yonde. Oyo Nairobi. Oyo Nairobi. Ingyo osoro ko baswana ni. Ya ko ko biara. Don kure kana. Timbe kana momo jae. Nsikengo. Sawa sawa. Nsike. Yango ta biga. Skratika monsi kenja. Ya kana mo be kama boka ko iguru kwa. Mo nesu kama ya. Mo rwande binte bike. Yango te bia. To sanro boku mo ka kembonde. Ingya ko swana. Kino borole. Waisi ke mbari ko era. Ya kurwana. Tabo adiga sa. Sa tigani ende bono tu tigan ko era. Mnanjina chimno wa ko bwe nyoro granelda. Mwa ko bono ko bate yo rocho bosi rocho aitere chi dando cha magana mang. Tia kurwanira banta bai chirto okora. Ayo rai. Oyu ngante de ko Bono kare ai no bato mo ko iko. Che cosa to trai kana no ko twara ko sinimbuate umano dina mo manyete kare anda na mo manyete kare. Kare. Bono irani de to omerani de. To nyora ne tivi to vero ta ya konda. Kwani triga sa kwanto yonje. Kesa. Ikoni ngo wacha. Ya ango sinyo ko kamiro ni story ji. Ninga ko kwambia Era ya Renata ya mo ngakia ko tebia. Omwana no yone. Wachi so. Ngena nani nge ojera mangana so oningyo so rako moswana ni. Ko boyo ko ikondo akani chiombe na to nya ko ambeki ne ko akani chiombe so bo munyomo official. Igo so na robato jamba wakan. Tanyo meti onde twati ke sala. Ni mbwate nanta ko nyoma batano ni mbwate chombe ana mungu wakan. Yango te osoro iga. Jinda runji ko ngaina. Skoraki osoro tanda na kwana mangana ria ne twanda ko tiga. Akabwesa koraiga. Anyo sukuru yako sinyere te klasi kwa tambe iro kwa teri bono ka tengo ko kwa no musio ta kwa sukuru. Kai. Osoro ngo ja kan. Bono kwa mete. Osoro kan kwa no sura yake kurati. Kenda ko kambande. Ya chinya sore jingo ko ka bageri ogeri ro mutura bese ya. Wango bwa ura bese. Tiga. Iko sa garama to ya. Yanda ne ko jokere. Era kunyu. Ako mu musinya so ta kire kwa. Acha kunyanya sore. Usia kunyanya sore bo bepi. Ako to ka baisia ko siningi. Bono na soro no no timoka watembere. Ama ke na ko tinda kan. Bona tigango boli soro tigango boli akuno ko no timoka watembere. Kero monto soro. Kero monto. Ma tente tuma yeti ko sakara na ringo mo kana wa to bukabara. Abang dua balingo nyora. Na buna ringi manji tenga kiaka. Ono watembere. Ma te no timoka. Aku na jengo sinyo kara ana ke ka baro ire. Ma nyoro yo. Ah mo nyoro no guancha ni ke to bonga. Na besa to buat. Ah no, besa mo ire no. Besa mete besa ni gente ke bo. Besa ni kanta ka sini ya sevi. Jemana na bunde ka bone vito bya ni bya randi bona tiganto moke. Lakini tigamo ko nyakwa gina bana mnaba. Ande bono machano ali ye. Pra nyomo nta kwa triti ya kwa komoro. For your own safety.
Aitikanye kwa guna bana mna. Ada bana bana mate na muri giri kana ndi yambu atana bunga mubutora mu sia maino. Tika to bana. Abantu bono bana ore buatire ko. January ye. Antu bacha ndeke to nyabu to kumanya ndi. Kai kwari ko chuche. School fees ko kimna riwante bete. Nyaro kere yante na nyora. Ata kora MC. Inte bina kia go ma. Sia bana ora ko te bana ndi. Kisara stay gabon. No njende pasta wasende muro. Pano ngire ni. Idel mo kondo betena gote. Esta ni ba ko ntwa ko tumia. Doke ta kondo ka pasta mete garo kondo ka pasta yelinga esta ni abantu ba kulikwana. Yani igotote tingo to. Njitindi pasta bono ya. Ya. Njemuro mi. I am pasta. Okobango churi kwaranda ndeliga ngatiga manganaya ayekerebi na muisu na mumuro minto. Parali. Bona nchengo kurake lebo ya rwelibwe gweire buna pasta bono nchengo kingo kurangiri yes ne brother ya nore lakini bono nchem pasta ngo kurangiri irieta lyogo kogombe bono tuturugo kirine irieta iriai obwene tokogo kibune irieta iriago ngakinda kogombe onkorere bintu birinta ketonkorere ne buna mumuro minto bono mbugate michande yane aya tiga kurante yime chande yago tiga na nchengo te yime chande ya nembwate juu okoigungana ki abaisike kwanza ya noroche yani nyumba gaiga ya tinda amoro tarairana inki nimbwate yime chande one gaiga ntege tonkonye nonkonye teba mete gicha tomo chando bechi besi ya tari bechi besi no bobeso bakego gotumeka nyumba gaiga mafuta tayo yokweyaka ntegeta ungorire ne abana itrosi nimbwate asenko genda iga sasa baiga ngora mafuta na itrosi bono babo Osoro babo mpeo na abandi Mbali kwa kenda. Gatibono na ingi ukunyagonte beri babo Osoro yani inki mbwate no Osoro kwanza squeeze abasacha ba squeeze bari stingy sana ai mukali stingy lakini nimete mumuro mtotako bo stingy go chasende inche nago te yongorera mafuta ngakiora nkonye buno mwana omino yani oteketenda bokego chimotu gabu ningo genda go chipara rogoro gabu neba no goteneni gutinde ni gupara bono kole biasara igwata asara chioka Biasara kimbwate ngoko. Kira sana ni after lunch ngayuwesi kwenda gochi. Ya mano ekere ngo isibi gotote tinta. Onye biasara kibibwata asara bitigane. Ya biasara kingokora. Biasara kimbwate. Ntenta oni nyanya. Ndakora kende. Toro chini kage gango chinara abera lakini ekere ngo soka gochana ne gochirogoro gabo. Inko genda nachikorora basani. Asoko enda kwana kubatunga matoka bari ba kubatatia bako noniko. Ntemangana yago kwana tinya maeti. Nga kubatubatu. Ngo yogo gotebi nga kubatunde kwanya konyora. Ngena nyoro manyo kwana nga kubatunde tige gosori. Ono mete to basa gonsali omoyo one sai na rengere tikogende sabali inchikogore runeba na kanyamanda gere nandi konstali basacha ba uchikongora nyameyo. Utago tiga nga ya mafuta engende ngale gochirogoroga iga mbo mwana omoterere bono na kiutagete. Stress ya one pound. Igo tegete ochugo soko gochipara nga musiko mwa pasta. Nga musiko mwa pasta ga kitakara bugete ngena tegete ndorokane umuiseke. Stress ya one pound ye. Mbugate stress ya nene kubwe pound. Ya bona kuroche ya nene nke kara kore ya. Nabotara para ga gonyore pound yo choro biside ya were. Cheme chando ya ne bwete pound. Bungangara stega iga waibu. Bungangara stega iga mbugate mechano ni ngaza ukwera sakorero paka mambito. Tiga kongeresere mechande itubwati muise gogo chikweresera gali mechando ya gunje tiga kongeresere nagote ingae 20 ngora mafuta na kiutagete bono nga kiutagete ndaboke. Ai nae mumuro minto monene. Ndete ngote eanse mo nantu tige chabuteyo. Bali bakwenda bali asokwenda. Igoro gonga iwachi tene pigipigi iwate net marango korangirio okuombinga tingi toiwe. Gaki. Nindo chebunoga kare ko. Tali basacha na chiete korora. Basacha timbwati babo Osoro mbali konga besa squeeze. Eba chibaka ngainia eba raba stingy abasacha ba squeeze. Obugetengo gani bare go kwachi besa bakorango muisiko yo nyarebe igakondiera ngaste yo to wikani. Ono na kibono roche ngokora ngorera ya mafuta gaki. Pondi ngara nderu ari moyo ndengo kabesere. Kora tigiri tangani. Mete chistura sinje changa tokoracha. Bona ayo chandike tene pound iso dumeta tanga yale. I don't care. Tingu metinga yale. Bona inchenkingo kumimonto tankonya. Nchente ke to monto gonkonya.
Tintageti konya korengera ringanga itata. No metengo nakobori. Iso. Ingira tata. Tari gonkonyi nkya gonkonyi. Nya gonkonyi. Nje tindi naacha. Naacha agende gose Uganda gose ngai. Tindi naacha. Umuntu gonkonya. It is the same way. Na mama na bali acted sari ko react. Okora mo kamaita stata kale. Manyanga njiro muro mino monene. Kero tata iyo nimbate responsibility yo kumata. No ne binto bia bio estimate ya se gose ni no estimate ngai no ne te ke mas ke no etaito tio bolemo. Nje tika konya gonte ye binte bia bi kogera ndoke go chimoino gaiga. Tintageti kago chanka gaiga na mangana. To konya kweri go chirogora matoke go chimate go chiroche ngakyo tagete na go chisai ga kieto bwato morembe ga. Igo ige moka ga chitata. Woi thank God. Yani to moga chara ria. Nyasai eine mepango ya nyasai. Tigagenda tabasa go tacha mochioyo pi timo tageti. Yani eine rera ya nenoche neba squeeze na chakire konora. Riria renge gaiga neba no koragira na renge ga nyasai no. Me de statement ya na we kubwata na police. Inke kombwa. Egora rediteri go eta egesa go sene Kisii FM station chiama iga. Tukondiri go eta otara ungo monto na to getero chakwete. Bono igo otagete na koigure karakira ya karakira igo otagete goteba into twabwatete iso oyokoroka iso osetata tukagenda tukamuruta roche gaririana gakyayo basugete ugo saligete bosa yando nyakori gisa so kumuri gochi inche na beroro na taberoro obugema bwane bado mbogenderete gusuka mutu jutindi na acha nere inche kinde na mama gaiga igonde bia mama tari konga stress Yana emoli gokora bwake koko okure ngomo gakonde na asirete gaiga okorobe ke Gesare FM getangasu Kisii FM getangasu I don't care. You don't care. I don't care at all. Asa. Yeah. Bono igona kiwakora. Bono endo na ngote inik. Nche amangana yonse wakwanire ningotegerete. Mumeda satali. Nando nyomaitire tata. To base gotobekerera. Gotobekerera. Tata minono retse inyasai emepango ya nyasai akagenda. Konyoro tuire stress ga kyo mochioyo. Yani ndulkurara no morembe. Obotuko bwaki eriogi emioro kominyoki go bano na gochitore buya. Igo bano kwenge okwata to mino okobako onyagoto minyoki. Okoba yatari gochoko minyoki omochioyo. Igaro chenga bakungu na bwako nyoko minyoki kere chinsa. Bono tango boli. Mokai. Metena nayo garite no tata yomochioyo. Asaka kare gosonyo no kwebisa kebisite. Titabitia ochabere chimbe. Titabitia mama chabere chimbe. Chimbe. Okobeka chisiga. Okona gwesugu una niga yapara. Ngakyote ketendoro kanego chigaiga. Okairwe skuru okalichibesa. Ngari besaki. Emyakebere. Nakita tata no ne bali maso kurunka. Gaki. Emyakebere. Ngari chibesa. Chibesa emyakebere. Nimbwate rate yo koli chibesa ngakibwata gete kama tinde timasomo tintageti. Eshite yabonere. Takonginyori. Amasomo na yaba. No bali mebuone tukuminto gaiga rogorogali bukoni. Okachire skuru. Njono boiseke kwani omu igoti gwate tubali mubwoni igwate gete ayeka bwateru ine shia yane tikakunya ko mini ngori ko buna gose ekwa be bali mabone shia ya kwani tetini ngakigwata gete neba kingo chakonyomu obu no bali mubwata ata igaona tia shia yane neba nariete chibese echo echine cyane ninkole skuru nindakora aikuhusu omaithengi nyore chi stress yane nayo chubwata njiri chinkomentereta bagadenga ngatigana na tega none nyuma tinda nyoma ora ende skuru omaye gosoka kora kando tebi isako bare mu bwago gochirogoro gari okoreki onyome oenda yo chukunya kurandi guchaso kurandi yale bikaruga nduga kerebi tingo butoli tako nginyolie bintu byako chimaira tako nginyolie tako ngebyara tikako seme byara karuga ngende ngesibi ingare kwani tuteti mwisiko kati aba basaje babo bakoebi tikako nguza abasaje ki Osoro tari ko ngabesa Kwanza tikangende obo nyagesendo bwate na kyotete no nda tikangende ndo siendagera indi inyakonora mente maiga kai esa kabisa baka mokabwate inti aso musaga kale baka mokabwate obo nyagesendo bona kyotete no nda no mosa jonga gete gose kwa moite to gocha kobucha ga ye ke nyoro buche to buche te bono te kale